tini Inpt party Jampuijala South division ni busango sini Kendra Sarkar tabuk CAA khaimani apno batil ma khainai tai ilanal permit Tripura house aluma khainai tai additional empowerment maranai tai Chini ST gabang moro hawa backlog tongo push khalai tongo abono fill ma khainai ngetai kobrok no et schedule tai roman script bai saluma khainai abono tei singtini 5 ঘন্টা ni গণঅবস্থান ora senior phaisho bojaksini Inpt president borong kumar Vijay Kumar Angkol tai je jotona ora singtini 5 ঘন্টা bagai ora machiri khoklaika tai ingake sini 30% bagai belai ke krima singcha jora sokpai kya tai ingake CAA pass khamen bagai ko o CAA no sini 30% Tripura jo sajagya abo simiya north east ni joto bororok sini jara bungubara tonglai dok abono sajagya tabuk jora onoris thagi tonglia dini CAB ni CAB je purungo eknani sikang seng Inpt party dini abono ti chiri khok tonglayo tabuk CAA ang thanga tabu chiri khok tong tabu uttor purbanchal simiya সারা ভারতবর্ষ প্রত্যেকটা জায়গানো abono sajagya ti abono batil ma khneni chiri khok tonglayo tabuni BJP সরকার abono কোনো খুন্দু নায়া যে পাবলিক যে জনগণ abono sajagya angei chirikhok tongo abono bo kono respect riya tabun nukjaka tabuni BJP সরকার tabun je prime minister Narendra Modi tabuni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ song public জনগণ respect riya nukjaka abono প্রমাণ খায়ো BJP সরকার শুধু 12 বছর সিমিয়া বিশেষ করে সিনি যারা ইন্ডিজিনাস বরক হানে মালিক তংলাই রক bongni bagi belai ke khoti বিশেষ করে সিনি ত্রিপুরা জোস ত্রিপুরা সড়ক বেলা ke khoti tong ab bagai seng গণঅবস্থান ora tini 5 ঘন্টা bai ma asuka sini CAA tini batil khayase seng andolon khaithanai seng abono tini khorang rohna nayo abo simia odik khomata empowerment je chai tongmani abo to jotono saimono abo dabingka sini Inpt ni tabo kendra sarkar abono uduk nai tongo seng nayo dar jare kono politics kono rasing thiawoi tini অধিক ক্ষমতা ডাইরেক্ট ফান্ডিং সহ হানি ক্ষমতা সহ নানিং থং হনে जों তিনি অর 5 ঘন্টানি গণঅবস্থান দিয়ে जों বংনো তিনি খরাং রহনাनै নায়ো হামবাय গণঅবস্থান খাইজাক মানকে বুজাগাबो তরতাব গণঅবস্থান আসুক তং जों তিনি অর গণঅবস্থান খাইমানকা তাগজলা বিধানসভা কেন্দ্রনি জমুইজলা সাউথ ডিভিশননি বসকাঙ্গ তিনি জাম্পুইজলা Sub Divisional Magistrate Office Beskango Inpt Jampuijala Vibhagyo ni Committee ni Programo 5 ঘন্টা ni tini গণঅবস্থান token abo tini uddeshong khalai orosimiya daily baksa kanoi katham jaga bongnai sara Tripura wo Chini central ni program bo chung decision lawoi tabo orobo ma khai tomo the chung khlai mani chini objective ong khlai je chung Tripura soho chini north eastern state brumo je illegally borok khai tong mani abo chung kuno case katalya dirgo chung 50 বছর tini andolon khlai phayo tabok jora khlayo ebong khlaibo tongnai जों khlai kha chini next generation bai tabok bo khlai tongo जों taibo torkan kala khaijaknai sal tini chini jatino success ongnai obo जों বিশ্বাস khlayo ebong obono asa khlaino जों agoglai tongo ebong chini u confidence obo sal bathai ongnai tini bo जों bote asa khlaino tabok ang tamu mangkha tamu maya abo chung na hoya tini generation to generation tini hawo chung tongman nai de tongmaya aboni challenge no Inpt juge chung tini andolon ma khlayo nge tini dabirok ba tini AGS saka ebong oterok no tini main dabi tino chung sub division ong thung district level ni ong thung tai block level ong thung
সাব ডিভিশন ব্রুম তো তিনি রমদি তিনি জম্পুইজলা হায়ংখা জম্পুইজলা সাব ডিভিশন no tai bisa muncung rejeng takar jola baklai mano apotei rok jeng kaisi সাব ডিভিশন kone ke thambok lai mano chini সংগঠন এবং chini je borok rok no jeng maximum borok no jeng barani knowledge jeng danani muncung je chini je andolon abo kuno constitution ni baire ya constitutional setup no botongo এবং অবনি মাধ্যমে जों আন্দোলন মা খাইও যে তিনি অরো ফাইও তাইবো ফাইনাই দङ এবং তাইবো সাব ডিভিশন বরক রনো जों মা কইও যে এফেক্টিভলি তাইবো जों বারে মারিনাই গ্রংসা খাই পাইখা হাইয়া যদি সম্ভব অংখ্লাই কোনে কথামো খাই মানো এবং দাবি রংনি তৈলে তিনি ও এজিএস শাখা ওকে আং তাই কাইসা কক্সানানি মুচুং bongke je onek borok khakao je chini obo onglak onglai bote kintu adc bahai phaika tini pray 30-35 বছর sakang ang haitei ba sikhla tongpuro 65-60 ke hoitela andolon ma khlaio tini pray 30-35 বছর sakang adc ongkha abo jodi chung chengyang khlai abo phayong khomu ha ke philnani ongthung जों आंदोलन खाइखा जेलो मा थांगा बुजाखा तोगजाखा बुथारजाखा अबरंनि बागैनो हा के फिलनि आइन ब त्रिपुरा वो पास अंगो ताई विभिन्न आंदोलन रक जों खाइफायो तबक खूब संभव सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सेंसिटिविटी सिवइनो तबक लोकसभा वो बरा बिल तिसामानो उ बिल बबतै अंगनाय अब काइसा इम्पोर्टेंट केस अंख्लाय जोंले सारा नॉर्थ ईस्टानो जे 10 खान एडीसी दङो अब सब काइसा स्टेटास दैमा थांनाय यूनिफाइड नांनाय बाक्सा एडीसीओ ऑटोनोमस क्रैतै बरो काउंसिल खायो 6 शेड्यूल अंख्लाय ससमा बिनि ऑटोनोमस ऑटोनॉमी सो शासित आबनि संविधाननि आइन संविधाननि जे क्षमता अब आरो बुमुं तेपानाय नांसे नांगो तबक त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अंख्लाय बजे कुनु समय ब्राव ओ म्युनिसिपालिटी काउंसिल अब 13 हाइते ब्राव सबाई मानो किंतु ऑटोनोमस जे जगह थेप जागो ओ ऑटोनोमस तंख्लाय 6 शेड्यूल बाय बिनि एकटा कन्स्टिट्यूशनल जुगजुग दङ उ जुगजुग क्षेत्र न 6 शेड्यूल नि अब अंदर मा तंगनाय एवं अब संविधान नि काइसा ग्रांटेड अब किंतु जों INPT अबनो जों दाबि खालायो जे 6 शेड्यूल नि अंदर त्रिपुरा टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल वो ऑटोनोमस तंगनाय नांगो ओय खालाय 6 शेड्यूल नि जे क्षमता अब हारे थांनाय अबनि बागै अधिकांश अन्य पार्टी रो ओंखलाय ऑटोनोमस थेपाया हाई काउंसिल जेतु ब्राव कोनो दिन कष्ट बखलायखो आंदोलन खाय ब सक्सेस होय चिनि जनसाधारण बागै काहामतामो अब वन सुगिया वो हाई दाबी खायखा एकटा सरकार पार्टी नो बखा तंगथक ग्रीमनि द्रप बराव हाई खायो विभिन्न लेनदेन बराव अंगो अब कुनो नेनि जाति नेनि त्रिपुरा हानि बागै काहाम बराव खाया अब जों INPT ले सयतमानै एवं संविधान बबते बरिजाक अबनो वन सुगै न तिनि बचों अरब तंगनाय ताय अनेक जागा बो तंगनाय अब खायो आनि अनुरोध जदि जों फेब्रुवारि बिसिङो जदि सम्भव मंगलाय टाकार जलाबो खाय मानो अनुजाग बताइबो खाय मानो ताइ बनो एक्सटेंसिवली बो खाय मानो जेतु खाना आं ताइबिसा बागमारा आम्बासानि आरोबो थांनाय अबतेरक जागा जागा जों थाङै उ मेसेज उ बानि उ कंगनो जों जेनि बरक रगनो सावो जे जों जे INPT रक ताबक जे अब खाय माने अब कुनो व्यक्ति स्वार्थया बचेनि संविधान न रमै संविधाननि आइन तिनि जातिनि बागै माथाय पानाय तिनि जखन जों आंदोलन खाय तिनि 6 शेड्यूल मांखा उ 6 शेड्यूल किन्तु पयला त्रिपुरा क्रय 6 शेड्यूल संविधान नि बो आसाम सेमिसे अबो सकां ओ गुवाहाटी मीटिंग नि पुरो आसामिस कटरक अक्रा फाया न रमै प्रेस मीट थायमनि प्रेस मीट काइसा उरो बराव अनो कक्संमानि जागाव मा थांखा आरोब आं साखा जे पहिला जों 5th शेड्यूल दाबि खायो 6 शेड्यूल खायो किन्तु 6 शेड्यूल त्रिपुरा वो एक्सटेंडेड क्रय
aboni bagaino Morarji Desai khub tukha puro Shillong Governor House je jeng jokhon 68 69 malai kha abo khub joli kha tambo Tripura ni kokoro phainai nang hine ita apurno jeng sakha je Assam je 6 schedule tong mani tini Meghalaya ongkha Mizoram Lusai Hill ni tini state ongkha tai Arunachal rok ongkha Karbi Anglong tini Dima Hasao rok joto rok 6 schedule ni under tabo baro mangkha abo 6 schedule area Tripura 6 schedule kroi ongoino jeng apuro maya jehetu Communist Party of India barao Assam bai jogajog cholbe na abo slogan khaikha ebong refugee udbastu punobasun mari nai nei brau brau ni makhang sol nai brau ni jat rok no naioi andolon khai brau success khaikha chini jati chung thoi kha hai phuno chung thoi phuno chung brau mechen phuno chung ro mechen muchung ya 6 schedule teni chung andolon khai na Tripura bo extend khai ri mangkha asokse chung mamani chini bakha khup tong thogo ebong obojo khon mangkha chini jornal sadharon ni phan bai সংবিধান ni phan bai aboni bagane tai bisa chung je citizenship amendment act je tabok barau chalu khlai ka tabok abo pass ong pai kha tabok abono implement khlai thani chini Tripura bo extend ma onglai tamo je chini 6 schedule ni empowerment abo ongnani jeng bo asa khlaio barau khlai nai jodi barau chini jati no sang nangjagia abo tai khlai le chini khlai thai chung ma khlai nai ebong chini phan bai yakho bising besang joto jaga chini phan tabok mojut tongkho je somoy puro dorkar ongklai abono chung sarogoi andolon ma khlai nai abo khlai ne tabok tini bo chengkha abo ongoino thangnai ebong 6 schedule provision jatton 10 khano ekta status kaisa ma khlai nai abo chini dabi abo khlai bejalong nai tabok ko asamo khlai mane bo council se kuno autonomous kri kha oboni baina je puno somoy bara obonadi obotanadi hairokim man কিন্তু जों केसब समय कन्स्टिट्यूशन बाय नांगजाक तो त्रिपुरा जों चले नाय नांगो इनार लाइन रक विभिन्न जे खाय सामाने अबजत जिनि दाबि दंगो एवं जाहाते जिनि जो मेसेज जिनि उकक अनेक बरक बराव सम्प्रदाय खिनो किन्तु सम्प्रदाय इया तिनि जे जिनि बरक रक न तला किख्लाय माने और अरनो किन्तु प्रमाण तामो जोंलाय गोबां अंगनाय रक ब्राउनि सम्प्रदायिक नि फल बराव मानो जों सियाबा boni negative chung klai tong pati abo ki sampradaya gong yang khe tamboi bro boini borok bangnai nangoro oro boini borok bangmani no bro sampradayik ni main uddesho bro success ong mani obono kuno bro justification ri maya chung ri mano tabok chini jodi atto niyontron ni self determination ni je kuno chini sakao khomota phayong khlaile chung bathak tok maya chung besakang andolon khlainai no khlainai ebong bon tabok start ongoi taibo chung chole nai bo phur bobotai kaida ongnai bobotai koushol ongnai bo chung salai no ma khlainai ebong bibinno chini indigenous based party rok tabok chung kok salai tongo krungsa tongoi chung phan kaisawo tonoi chungni andolon intensive khlainani bai chini decision tongo ebong tabok chung salai bo tongo thank you